Pemirsa calon penerima bantuan stimulus usaha mikro kecil dan menengah UMKM sanik rencanayang oleh pemerintah Kabupaten Badung digelis kelaksanayang. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Badung, kesarangan Dinas Komunikasi dan Informasi, sampun muputang cleansing data UMKM, yadiastu nanin ngereret selami abulan pungkuran. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Made Widiana Matutang sampun muputang cleansing tur netapang kewentenan solestali nanggu satak petangda sepitu UMKM kejantenang lolos cleansing. Yadiaston sampun ngelaksanayang cleansing pamilet kepatutang lolos verifikasi lapangan sanek laksanayang klien miwah kepala lingkungan irike. Data puniki keambil saking UMKM usulan sane durung ngemulihang wantuan pusat Sahetaler UMKM usulan baru saking paiketan saking desa miwah kelurahan. Indik hasil cleansing data puniki pacang kelanturang melarapan verifikasi lapangan oleh klien dinas miwah kepala lingkungan. Yening sesampun datanya nipuput, raris pacang memperkanti sarang BPD Bali untuk ngurus pencairan. Penerima stimulus inggih punike samian soroh UMKM minekadi kuliner, handicraft, jasa peternakan miwah perdagangan. Ngenenin indik wilangan nyane kantun nyantosang putusan oleh pamucuk. Yening anutin saking wantuan pusat kantor siki koma kali yute pacang katrima ring UMKM. Sadurung nyane Bupati Badung Nyoman Giri Prasta Mausang ngicen stimulus majeng UMKM puniki kejantenang sampun memargi becik. Sangkaning stimulus rauh makin kantun ngeranjing ring panglimbakan ekonomi krama. Parwate Bali Pos Nguningayang.